Mexican nit lak lei mun Michoacan state a Meithal kahnak in atlom beka minung somli le pathum An Thi tia BBC thanchani atial joninga a tanhwa tu mun Haliko state ramri pong a thamtlai bule rakap karlaka ikanaki achang ma boina achwa mi hi drug sizwar tu pol he a pe tlai mi An Si tia anrwa I police officer pakhat kahnak in athi tia chim nongei tu nani an ikanak mun ma hi drug zwar nang mun cartel Haliko new generation an thon big nang mun ma asi Athimi minung na hi cartel chungtal tia zummi An Si tia National Security Commissioner Monte Alejandro Rubido ni chim Nazi pathum chung anikap zumhun a Meithal jung som thum rong an char tia report a chim Mexico nit lak le kam hunram chu miswal thalo bu ni CI thalo chole naka an manmi an thrat nak an lal nak mun asi cha a police ni an kolton na I anika lemang nak mun si Motor talk dengan nalung re thai mo Chin Thao auto sales Motor man a for mi le thami talk na du mo Chin Thao auto sales Chin Thao auto sales a kan ma chin mi ni kan du mi phun Motor ting teng kan ngai di na credit athat law le credit na ngai law zong an nalung re thai tha Chin Thao auto sales Chin Thao auto sales a chun motor cha a insurance BMV le zong le her mi zai zong bial te tam tin ling tiang twa bo kan lak warranty zong tam ting te in kan twa di An Thi Auto Sales to 3540 Madison Avenue, Indianapolis, Indiana 46227 na Omisi. Madison Avenue la National Avenue aton daga namu ko I. A phone number to 317-559-4988. Nalong atin nak ding abe bibig a acha zong zal tu Chin Thao Auto Sales.